obboleessoo ati gaafa duraa uuman beeytu way beeyta guyyaa gara haadhaa keenyaa beenyu halaali haraam addani beeyna haqa rabbii haqa haadha abbaa cufani beeyna eenyuun nu barsiise qur'aanaa fi hadiisaan rabbiin nu barsiise qur'aanaa fi hadiisa qabachuun ni'imaadhaami warri harmoolii kunoo dhaga'u jirtanii jedhan kunoo darasumaami kun darasoota gurguddaa kunoo darasootatti aanu akkasiin hagadii kuniis akkasuma obboleessoo waan jabduu irra jirtaa ooyiruu nabii keessa jirtaa ooyiruun nabii kan immoo yee dhaalmayni nabii maaliif maal dhaaltan yee ilmi nama dhaalchisaniimi abbaan Hureyraa gaaf tokko akka jee radiyallaahu anhu ormaan akka jeen orma magaalaa keessa tattaa'u maal jeen orma magaalaa keessa tattaa'u bira kutii abbaan Hureyraa akka jeen saboo isaa magaalaa keessa jirtan jeen osoo miiraasni nabii masjida keessaa hiramu jirani isin kan hirmaata san hin fudhanne yaaboo magaalumaa maal gootanii jeen an asumattiin isin eega miiraasa nabii fi fudhadheetiin jira meebee naa fudhadhaa hoottaa jeen duuba ooriyanii gandi masjida dhaqe duuba waan hiran barbaadanii bar hoggaa dhaqanii masjida gaddachaan abbaa Hureyraadhaa waahumaan agarree jaaniin mee maal gartan jennaan achi keessatti wanni garre warra tokko ka quraana qara'ufaa ka zikrii godhufaa ka salaata sagadufaa kana garre malee waa waan biraan agarree jaaniin hay jarana duuba warri quraana qara'u sun miiraasa nabii irra jiranii santurra jaba moo kan isinitti irra jirtanii irra jabaa jeen duuba kamturra jaba moo miiraasa nabiiti ka ganama subii hoggaa lafaa kaane hoggaa subii saganne maal fudhachuu qabna moo warri magaalaadhaan dubbattu warri magaalaa jira asaan magat mee warri magaalaa kanaa kuma baasa laal warri magaalaan jiru bar tokko leen baadiyyaa malee lee haa kuma baasaa kunoo haa tokkichuma kee kana suma tokkichaa baasa moo warri magaalaadhaan jiruuti isinumaan magaalaa diin dhaabaa mi duranis akkam jettan magaalaan isinuma ka magaalaan diinirre wanni jabduudhaan jirti durri hoggaa subii salaatan maal fudhatan qur'aana eegas boodoo hadiisa eega kana fudhanne dalagaadha ka aboo namni kana jettu kuma baasa ka subhaanallah maashaa allah rabbi isinaa gammachiisu rabbi isinaa barsiisu boo ilmi du'aa godhuun hin jirtu وقل ربي زدني علما علمي دوالتي قولي يا بو علمي والنمان كنتن كفايدة دا يا ربنا دبل تجان مالي بو مالي واني نمي غدت دور الرتي علمي متى وان كنتنيت علمي الأمر نمي ربي بيغا علمي ملكة صلاة أنا كت صوبة نبي بيغا نجرر مي حقا ربي نبيغا نمي haqa nabi Muhammad ilmi malee haqa haadha abbaa fiitu beeku mee namni haadha abbaa haqa haadha abbaan beekne akkam jechuu jira boo haadha abbaa arrabsuutti hin jiru warra haqa haadha abbaa wallaaluu irraa ibar maqaa haadhaa gadi galoo san godhee ilmi namaa haadha abbaa fi irra deemu jira boo akkasiimi nama haadha abbaa fi haqa isaa wallaalee arrabsuusan irraa dhorkite moo dhorkitu ati hoo ilmi namani barsiifta mon barsiiftu barastootaan baada garana mee warri ni barsiifne tuquba qoltu ajajjamtu irraa dhorkitaami kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanahawna 'anil munkar maaliif jiraattan isin boo nama keenya dukkana keessaa baasuuf ni jiraatta ni jiraattaa dhugaan amma maaddaa haraashii ganda galtetti uumu jirta qur'aana irra ba'uuf jirta hadiisa oo qaraasu jirta munkara biyya keessaa balleessu jirta gandi kaan ibaadaa keefiyyaa sii baru jirani yoo hoggaa isaan dhufan gaafannee wallaallee siggalte moo hin galle dubbiin hiikaaboo gandi keenya dhufu jira bar gandi magaalaatii fi baadiyyaatiis dhufti hoggaa ulamaa'in dhuftetti dhufu jiran
akkasitti duuba jara keenya namni gandaa hin dheereysuusi irran turru ani dhaamsa kiyya gabaaba rabbiin naa laaffise raawwachuun duratti darasoota keenya ifii qaraatii jabeeffadha sheekaas nuu jabeeysaa baadiyyaa magaalaa teenya tana talaffaatee ganda ansaaraa taate kana warra haadha abbaa isinii ta'e isin nyaachisee isin obaasee bakka haadha abbaa isinii ta'e akka warra madiinaa kana quraanatti naa guuraa hatiqqaadhaa hadhiiraa hadhalaa qaanqalloo qur'aanaa godhaadhaa jechuudhaan xaaliba ilmii isinit dhaama akkam jettan aboo ormi kun haadha abbaa keessaniimi ormi kun haadha abbaa keessaniimi qur'aana isin barsiisu jiraniimi hadiisa isin barsiisu jiran ka isin hoo duuba isaan dibarsiifnaa wa'adani galtamoo galtan sheeka keenya kanuu jecha lafa halaalaatii dhufe kana hoo jabeessitan moo jabeessitan moo isin warri gandaa hoo jirtu as sheeka kana irraa barachuu fi isa kana kabajuu fi mana isaatii fi alaa mana isaa laaluudhaan bira jirtanii mee warri qubaan kabajattu mee sheeka mee quba baasu ka siin lakkaawa haganamuu galgalu sheeka dagatutti hin jirree haya fayyaa naadaanii jirtanii rabbi isinaa jiraachisu umrii isinaa dheeressu sheeka gaa bilaashitti gamasii fiddanii ka ni'imaa namni hoggaa halaala jirtu ni jaalata jedhan boo jarri gadi qulfaan dubbachuma jirtanii isin jedhan boo sheeka bira jirtanii irraa barachuus isa quba qabaachuus warra isaa hokka daawwitiitti ce'ee jirtanii dhufuudhaaf du'aa yoo itti godhin jirtanii yoo dhufte hoo akka gaarii simattanii ni simattan gaa warra sheeka keenyaatii fi sheeka keenyaas nuuf jabeessitaniimi aboo rabbi isinaa gargaaru rabbi isinaa gargaaru ni'imaa halaalaa tan akkasii hawwineefsan eega nu jala dhufte warra dagatu rabbi nu godhin duba jarana khasaaraan qaanii keenya maal ta'uu ta'a ni'imaa akkasii hawwineefsan gaafarraa barachuu baanne gaafammaas inuuhuu lafan laalaniin nu biraa haati qaaniin hamaan guyyaa sani haa boo jarana aboo rabbi nu haasattaru gaa irraa barachuudhaaf yaa boo warri laange hawwii dirree dhawaa xayyaaraan simanne san yoo irraanfate yaa boleessa warri biyya alaalleen isin jajuu ta'a yoo halkanii fi guyyaa qura'aanaa fi hadiisaan mana keeysan qura'aanni haffazamuu baatu sheeyni kabajaan isaa akka biraa eegamuu baatu dhiiraa dhalaadhaan yoo harraa barachuu baanne feesbuukni cufti nu quba qaba jaran warra dachii qofaa mi gaafa duraa warra dachii qofaa nu quba qaba amma warri samiituu nu dhagaye qaaniin qura'aanaa fi hadiisa gaafa manaan qaban nuun jaal nu galuu teeysi rabbi nu haasatti arguba amma ifi eegalleemi warra karatti hin dhaabne rabbi nu haa godhu boo wayi karat dhaabna boo karatti hin dhaabu haa jettu mee subhaan allah ormi keenya niyaan bareeddu qaba garuu dubbiin niyaadaa bar akkasumaami niyaan keenya bareedduumi bakkaan rabbi nu haa ga'u aboon du'aa isii godha harka ol qabu boo ilmii lafaa kaatee tana rabbi si haa barsiisu rabbi bakkaan si haa ga'u bakkaa guddaa dhiiraa dhalaa quraanaan bakka haa ga'u aboo quraanni kun nama ol kaasaami inna allaha yarfa'u bihaadha alkitaabi aqwaaman orma quraanaan ol ka'e rabbi isinaa godhu warra hadiisaa fi quraanaan gabbate rabbi isinaa godhu warra quraanaa fi hadiisa roobni isaanii itti roobee dachii gabbattuu taate rabbi isinaa godhu aboo quraanni roobaami isinoo dachii gabbattuun taatanii dachiin sadiimi sadeen sanirraa isin tamta'uu feetan dachii gabbattuudhaami aboo rabbi dachii gabbattuu waa biqilchitu isinaa godhu hayoggaa biqilchitallee oomisha sii namni nyaatu rabbi isinaa godhu aboo haratti rabbi dhaabbachuu isinirraa qabu hamilee quraanaa fi hadiisa barachuu rabbi isinii haa kennu aboo hatajiin jabeeffachuudhaa rabbi isinii haa kennu aboo diin nabi muhammad salawaatullaahi wasalaamu alayhi isa jaalattee jala deemu rabbi isinii haa kennu eenyu wajjin taa ilmi namaa almar'u ma'a man ahabba nami nabi jaalate nabuma wajji ta'ami nami nabi wajji ta'uun feene ni jiraare aboo warra miiraasa nabi jabeeffatee nabi wajji ta'u rabbi nu haa godhu
أبو الرئيس والجن جنة في الدوسين آل رب الوابد وان سر على النوام بسار رب الراقب شركي في بدار رب الوافقش وان تكون ما خين يديك رب الراقب وأول نجيب بسيسا رب الراقب آسدا إزدي رب الراقب وان نجيب رب الراقب بلانا ما سألت الله تعالى من أنت رب الراقب نقل لي ولي رب الراقب وفل لي ربي ولي النوادب رزقي على الله مجفى ربي آخر تخنم تخيست ربي برخا أبوس أبو برخا ربي نوابوس إكاقود دي رادلا خيس برخا ربي نوابوس أبو دي رادلا شفاه ورّا جنة ربي نوابوس ميشان جنة قاني رجل لفاتي ديرتو فدا ورّا لفا ياركت ربي نوابوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله والله لكم تربيتها جدا ما شاء الله سيدة الإيمان الله أكبر شيخ يرد من هذا الرسول ما شاء الله ما شاء الله آمين آمين الله يجزاك أمور يسمون يسكبوا وان أمس ulama ini sudah ada pasti ada beri akan nanti kita kalau akan dia bisa untuk nanti bisa ikhlas dengan fondasi yang baik itu kan bisa yang kita lihat tadi likimamu kita lihat tadi saya kalau kata ini lala mida Radif bukan jelas nisho lala kita awal ni jadi rawan tempat ini cerita ini kan dasar Ingenya benar tidak bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menyerfajir ini dan kita desa. Kita berisma Allahu Akbar. Namai waladin bersisu hawasafi bukan rabasu jazaa faisan rahman rabasu akan dicat buat bangsa syekh asmaul gurakan tu tahu apa lagi ayat saya nak kerja nanti so jisura wau ini ibrahim saudara syekh Zakaria Ali yang berkata sudah berkata bersuara maju Allahu Akbar Syekh Zakaria Yesus मेरे इलाका का जनाजा Allahu Akbar Syekh Zakaria Ali yang berkata bersuara Allahu Akbar Syekh Zakaria bupati Geraha kita desa tu ni dia rawat orang Syria jadi kita tak ketika di sana Allahu Akbar Syekh Zakaria bupati juga tadi minta dia kata bapa kami ini mana berkata ya dia sejak kita lagi ini mana Islam bagian dulu tidak kita tak ketika di sana Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبلينك يا خبجم في جالتمو قديرا خدلا خطيكا خبدا هندمان كيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ربنا سيني سنجي ولمانو بقى ربنا سينجي بقى جمدن سننجا الحمد لله رب العالمين إيجوغا تكاتي بقى ربنا نجان ولن ندبسه ربنا غلطوم جنة موين غلطوم جنة دوبوري الحمد لله رب العالمين ويا أماندرا أسر ولركم كنجني هذا تمامي إدو وهي جيرمته حواسني وهي جيرمه براتوني وهي جيرمه إنجو جيرمه ملء برسيسا جيرمه ओली जिज्जीरमे मोगदी जिज्जीरमे ओलु मामरे वही फिचिगत्ता नेरे जिया बरसीसातीनि सच्चुमा ओल जिर्रा जिया बरत्तोतातीनिस सनुमदरनी मिरे अल्हम्दुलिल्लाह गम्मच्चो अद्दारा ओली देबिनि खाबो हे ओगस फांति तेंगे तबर देंगे दावा हम तुम इतखाबो खाना रद्द ओली min debisinka han dubbin ओलु मताते فانتي تاني سنلله وهمتو متخا سوريني جرتي براتو تخينيا بربين براتو تا امنتي اسلام اي سنتاسيسه براتو تا امنتي اسلام اي سنتاسيسه هنرتي ميتا كيسنما الحمد لله جاها هذا ابان كيسو ويسن كان قفقبا اسن دوبا من منافنه ربي نسان سنكيسا اسم فلاتي ديني اسم باسو داف الحمد لله انقبضو الحمد لله رب العالمين وان بريدا داف ربي نسم فلاتي وروان بريدو تنا بريدو بيخي جبيفة ربي سناتاسسو وان بهفتنا في انتباسو ربي سناتاسسو أنا أكما برتا تقوتي أنيس نعم سوبلي اسنا مرة قدادا وبلي سيفي قديتي فدامون اسني فداما أنا دوبان شيخ يفادا ترفور الجرا شيخ خيني شيخ عثمان دري فاد ترفور الجرا واني نندبدو أكما دام سوبلي سي بكتابان انجر السوطة وانا ما داموسن أكما سلتكنا فدتنين برباد براتو تخيني ورّبو ياي في تفقب ايزو ولمانو ربي رغاتاسسو بياد الرينتون نمالين من رهواتو ينجريتو اسديمو رجرا الرّا قادي سولنا إيرا جل جرّا بيا قادي سنغن اسم مقفة اقدتو اسم فلدر جرّا ورّبو ياي سان بكسان دان قادي سساني جلالة أبون هواسا خدتي أكام باري تاسسو دف أرى ريجنا تاسسو اسم رباجس قافا علماء بيا اسم كنا تاتو توس ديما قافا علماء بيا تاتني سياما تنسل جيابو برلوتا منتيتين أكا هواسا خدت أبون باري ودورف أرى ريجنا قدا تاسسو رقبجن براتوني لميرا أرجيرا أرجين ويا هندبت ويا كل جتة وتيسي يرو إسيرا فل درجة بيت أدون تني لاجسين جنان بكجرتو وجين سيدا يقولتك الرئيسنيس أدو قدو جل جرتن علماء جل جرتن إسين أرجيرا أما يرادون جرتو تنخيست أرجيني نفاداف دنديتين كبد لكن أما يفقد داخل رمضان رفعني فرطي ملي جيني يرو تكتكا قيادو روجين أسر ديمو رفجراني أركتا
Ammooniin ifaadhaan if hin daramu. Ifaa guddaan na dura jira jechuudha beeka. Caljeetuma aduu tanarraa ifa guuttata. Gaafa aduun tun gasseente gandiisatti haajamuudha ta'a. Guyyaa san hoggaa aduun irraa gasseente akka dandii isa cinaadhaan baatiriidhatti hin haajamne ganda taasisa. Amma carraatti jedhu fayyee ixa simmiidhaatti lafa tola irratti ifee akka gandii isa cinaadhaan tirika hin barbaadamne taasisa. Nuti isarraa akkasani. Aroo namaan warra inni qixa sirriitti fuudhuudha qabna. Inni hordofuudha qabna. Ilma galfachuu qofaaf yaaduudha qabna. Gaafa bakkittoo sanatti as baane nama aara baasu. Kan hawaasni isaanii illeen baga dhallejuu baga barsiifannejuu ta'uu nurraa barbaachisa. Kan gandii isaan biraa ulamaa duraan dabarte irratti alaanan wayi gaafa shi'aafon faan nu keessa jiran gaafa kan akkuma gaarii turre amma rabbumaa aduu rubbaasee qaxara nu cabse jedhan ta'uu hin qabnu. Guyyaa saniif arreef qopheessuu nurraa barbaachisa. Barattoota keenya ilmiidhaaf mataa qaqqabuu nurraa barbaachisa. Wareegama taasisuu nurraa barbaachisa. Ilmii kanarratti wacuu dhiifnee caljechuun nurraa barbaachisa. Yeroo takkaaf ilmii kana jala dhabannee akka waan hin jirreetti ilmii kanaaf gurra kennuun nurraa barbaachisa. Shanyiin boqqolloodhaa hoggaanii fi facaasan dachii tana gubbaa teessee bu'aa kennuu hin dandeenye. Yeroo hanga takkaaf biyyee jala dabarte. Bultii hanga takka biyyee jala wareegama taasisatti lamti. Ni qisaasamti. Akka akkas hin taaneef dachee jala sattaramtee ifda qabdee wareegama taasiftee biqila namni itti haajamu hanga dilleen iznii rabbiitiin beelanu baasuu hin oofirgee abbatu taatee as baati. Atis akka kanaas irraa barbaachisa. Yeroo hanga takkaaf ilmi namaa akkatti gurra hanga ta'uu dhabdee ilmuma tana qofa jala baddee akka waan ilma hin jirre taatee ilmiin tun isii mana gurraa kee waan birooti kennuu hogguu dhabde nama akka reefu anjuusan taatee tasbaata. Amma na harkaa jechuun asiin jirachiin jiraan hin barbaachisu. Gaafa ifii bu'ee isa jirta jaanii ta'u dhufaa guyyaa sani guyyaan hin jireettu. Amma osoo hin geenye niin jiraafi asiin jiraadhaan tun ta'eetii miti. Akkuma waan hin jirree ta'e ilmi tana jala dhaabadhiin siin jee. Gaafa san nama faayidaa qabu taatee as baata. Nabiin alayhi salaatu wassalaam gaafa dura as bahu deemu godda Iraa keessatti hangam takka dhabama taasise. Achi keessa wareegama taasisee illeensa kanarraa achi citee hoggaa as bahe waan akkamiin as bahe. Ifa addunyaa kana ta'ee waahii kanaan as bahe. Amma hoggaa barnoota kana wareegama taasiftee itti caljettee akka waan hin jirree taatee jala futtee namni as bahumatee qofa si eega. Amma si akka garan qabne kana namni wayiin nu dhufa jee waasin eeguu hibar. Gaafa san maaliif caljee maaliif jira gaafa nu as bahuu ta'a jedhanii akka ji'a bahinsaaf eeggatanitti si eeggatanii siin jee. Akka dubbiin hangituun isin galma jirti yoo waafamee isin beektanii naasoo jiraami fi egaa ogguu dubbiin namaa gara jirtu walgaa xiqqollee takkaanii seeqan takkaa mataan akkana jedhan higaaboo ammoo karma walirraa cal jechuun gaa sirrii miti gaaboo darasoota keenyumaa warruma afaan walii beeyuujeetii yaada beentu kun kanaa ta'u amaanaa isinit dammadde ammoo wanni jabdoon hawaasni garuu waan jirtan fakkaatti. Namni gariin gaanii jabeessuu dhiisee qoxaarii eega. Qoxaariin khalifaa kennuu dandeessu yoo gaaniin jiraatte qofa. Osoo gaaniin hin jirre qoxaarii fidachaa ooltees ifaa kennuu ni dandeessi. Qoxaarii bargaaniitu isii qooyisee qoxaarii warra abaluu takka ifaan kenniti jedhanii beeku. Saniif gaaniin jabaachuu barbaachisa. Gaanii waggaan duusiniif galtiimi gaaniin eeggamuura qabdi. Barsiisaan iddoo tanaa sheeyni keenya kabajamaa fi jaalatamaan Sheekh Muhammad Toofiq nama du'aayiidhaan harkifulee finne
qilleensa irratti barsiisa hordofaadhaatti ture anfaan kitaaba hundoo buqaraa hordofaatiin ture saboonu abaarsa qabamu akkanaa kunee isaan guraachi gale jeetiidhaan osoo isin asii harkisuu eegaluu bar aboon maa abaarsa qaba fakkaatti malee hoggaa darsii inni qoqqooflaadhaa kitaaba sunaadhaa kana hundachi kennu isaan lasayii qaraa subaa hedduun jala seenee dhageeffachaadhaa ture aboo abaarsuma qabna fakkaatti jee garuu rabbiin waan dadhabuma deebisa hayyee jechaadhaa ture amma gaa waan nuti du'aayii meeqaan qaxaratti cabnee finne eega gaalaffaanee finne laffaatiisa wallaalu wahii teenyaadhe teenyaa miti anilleen barattoota hanga tokko isin qopheesseetiin jira mata fuulduraaf kanin isin erguudha ta'u maaliif waaniin du'aayiidhaan itti laffee sheewa kana fideef jecha yoon ifilleedhaaf biratti hirmaachuun naan mijaa'uun barattoota biyya ciccimaa akka qooda asii fudhataniin taasisa isin akkasumaan qeebaltaniire duraanuu walirraa bakka buunee nuti darasoonni keenya walumattuu tokko rabbeeyna nuti sheekkanis walumarraa bakka buuneeti haa bakka jirre malee ganda kana bichaa dhigee deebifne darasoota shee Abdulatii kana bira jiru ka shee Usmaan gandu kun ni danda'a hin danda'u darasaallee jiru qubanne jette lafa dheertuu laffaatiise keessu galtiini isiniif keessa laalleeti darasaan tun maaliif akkas taati jennee kan nam tokko irratti illee deebisuun ma dandeenyu haaniinis achi gatteenye haanii achi teenye haanii achi gatteenye bar gar tokkoon gandaafin lasaanii yaadne akka gandin baara hineef haa gar tokkoon ammoo nuti isiniif lasiyaa yaadne lafa dheertuu asii kun ma'umaraa fa'aa qubachuutti isin haajamsiifti dubbiin achi dhufuun hangam nama rakkisa aboo ganda kanarratti darasa hunda walitti galchinee gaddan buqqaafnu ammas darasuma tanaa lafa dheertuu galchinee akka kitaaba irra dhaqachuu hin dandeenyen goonu jenneen lasiyaa ta'isaniif bakka taa'u jirra malee waliif kennuu dadhabneetii miti kisin naa hubadha wanni dalaguudha jiru wahuma takka darasaan shee Mahammad Tawfiq darasaatiyya darasaan tiyyaa darasuma isaatti hin beekan amma asumaan sheekha keenyaan anarraa bakka bu'ee waan bakka tana jiruuf namni tiyya keeysa hedduu naa galatoon hin jaali dirqama silaana qabu ji'aa kanaan anarraa kuffisee jira anaaf itti jira jechuu beekee bakka hin jiru iimaanaan rafuudha jira silaa bakkittoo tana inni narraa qabu jira jechuu baate bakka tanaan qaawuriin asseene wanni mirgachiisee rafu waan jirtu lammiin tiyya wallaalaan jirti saniif akka akkas hin taane walirraa bakka buunee jiraachuudha jirra saniif ammallee irra deebi'ee sheekha keenyaan baga lafa dheertuu saniif karaa dheeraa kana qaxxaamuraa nuuf dhufte kabajaa guddoodha siif qabna si wajjin jirra nuuf jabaadhu nu galatoon hin jaani ammoo isin barattoonni waniin isinii dhaamu namni gariin bakka fooniidhaan dhaqeeti fooniin fudhadha jee dalluu fi rajiijjii fa'aa waan addaan hin beeneef jecha rajiijjii fudhatee jira osootuma dalluun jirtu saniifuu isin warra akkasiisan akka hin taane dalluu darbee rajiijjii fudhatee warra galu kan taane dalluu lafa dhiisee rajiijjii cululleen fuute fa'aa jala foon bareeda cululleen fuute jee warra jala kutu kan taane isiniin jaa kana caalaa deemuun barbaanne sheekiin gurguddaan na duubaan jira hanganuma tabarakaadhaa rabbi isin haa taasisu guyyaa kanarra gammachuu keessa waliin haa deebisu billahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Allahu akbar Allahu akbar takbir bersama dengan Syekh Ridwan Syekh Abdul Karim ini kenapa bertani tadi tadi saya aksipna agar kita ini aksipna ini aksipna bisa lulus Allahu akbar kami silakan beda waktu lebih kepada PTT Walanda saya nanya akala hawa isakala usiyo jiru gadina halam takbita jumbalala Sheikh Zakaria amme asiti nura chudema takbita nura isame takbir
ilma amanta ma sha Allah idan cikin isi hujjirti hinjarjar rosuta henya murad rabbuma guta akaswami hawoke akaswami jatani meel bedaysan akana hawlan agarte khanafu isan reebudana dachiin dirreete ogalaaltes amma kono dachiilal bashak golani barsabota naannaani jiren khanafu sheekh henya meta biita dibisa Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد جرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبابسيتما ورلانجي وخاو دري لانجيتنا بغربين غمچو گدو کنا تنرت اسني برا دبره مجلس اسي اي بيسه برناس درن تم بغا اي بمجلسان دبني نسينجا دورت خنافو بلين كيا وانا مغمچي سورا لانجي انغباوسيتما شيخما في درسوتا دي امتا كينيان فيادا يچورا guyyaa kana namarraa simturanii walirraa simturanii jechallee dummeeysanii lamaan namaa galtu dubbachuu wayyaa arraanii gammachuun jabdu na dhagamti sheekhaa duraanis nuti warri boodaan dhufe kun taariika isaa beeynu Sheekh Muhammad Tawfiq harkattanii dirree tana keessatti darasoonni carraa kana harkatees baga rabbiin carraa keessan kana isin godheen isin carraa sheekarraa qaruudhaa kan akkasuma uummanni keenyaas haqabsaawee lafa'ee taa'abee waa hedduu akkamit dirreen teenya majlisa dhabdi jettanii hedduu lafaatanii waan kana hunda argamsiiftanii arran tana asirratti lafatan akkana diiniin areertan dhiiraa fi dhalaan hawwan asirratti hedduu tattaaffii godhan uummata gandaa kan hedduu tattaaffii godhu zaataanis akkasuma wajjin qilleensa irratti waa hunda isinii wajjin jirraa tattaaffiin teeysan Harargee bira kutteeti Oromiyaa boonsiftee jazaakumullahu khayran ammallee turaa daran turaan isiniin jaa kanaaf itti aansee obboleeyyan kiyyagaa wanni jabeessee tanatti aansu egaan sun dangalatoomaa jee wanta akkuma laalanii wayin numa tolti jechuun sirriidhaami buqee deemaa takka as kaayanii hanti qollee taatu arraabanii laallee aaboon nami oytimee laalanii duubaan arraabaa oolan namaa ni galtine miyaansiidha galtu miyaansiidha yoo ka'anii lafatatti qonamaa arraabisanii gaara dheeraa kana baasii hogguutti gubbaa dheeyte sirri nyaattaa jaaniin namni odoon dhaabbanne laal dhukkaawaa daaraa haqamaa huurkaa irraa buutullee kan hin garre nyaachuuf hin taa'ee fiigee jechuudha. Arra wanni isin fiddan deema fiddanii as keeysan deema ajiru kana akkuma quluu duubaan arraabuuni seenanii arraabuu wayyaadha ilmiin tun maddi deddeemuun taatu ilmiin tun gasseenan gaduma seenuu feeti. Arra ta duriin addaa duruu laanga'ii fi qarsaa ulamaan gurguddaan Harargee keessaa bakkitti Oromiyaan itti saafaraa turte biyya tana daranuu taariikni keessa warri arra zamana jirtan kun jijjiirama guddaa kana daranuu fiddanii ammoo wanni jabduun taariika jabaasan eeydanii ammoo ta duriin addaa yoo taatan bareedduun isiniin ja'a duriin namni baratee kutuu fi kabaratee akkeessa goree fi karaa kuduraa kutee fi waa hedduu takkaa jira akkeessa inni hawalmaan turanii karaa kana hundumaan beekaniisi amma immoo madda haraashii takka hawwanii ta mirqaana qabta qilleensa dhawaa deemtu san abbaa ammadii muummadoo maaliif hin taane madda haraashii san maaliif hin taane isaan indi jiranii wanni nu dhibu jirumma hawwan rabbiin hawwiitti gallakkise abbumaa boluu haa dadhabne bakka hundaan karaa keessan kanan beeku ammoo bakki addaan nu barsiisuu deemtu moo laangay taate malee Yolaangay taate malee akkuma waan birootu ta'in malli fiddanii warsiiftanitti aanarra takkitti matanaan dubbaddaaf hin dhufe. Laangee madda haraashii
abbaa adeeroo ka'u amma 67 lafaa ka'ee hajuuzi amma tafsiira baasu hawsuula baasu hadeebee uumaa'u lafaa ka'ee ajarruu uumaa'u iidaabu ajarruu moo'u khayriidhaan barsiisuu qabdi jechuun yaa qabaarra laangee tan maal itti dhaamaan dhufee wararra itaati montaas duruuni isin qaalimee jira wani laangee hin kee argeetanii wal geessee elma gurgurtaa isin jenneere numa arge karaa gamaa sahilleedha wanni asii fi argee fudhatetti bi'aadha maadda araashii arra achinuu qabsiisaa ta'a amata nama 80 ama 60 alafaafee iraabaa jarrumoo wafede chaansee uma wafede anga daalaanitti holju akkasiisan yoo holluu jane dhugaarii waanju ban namni kun yoo jabaat karaan taane noo baafataabeer yoo duraan karaan ta'illee yoo duraan manguddoo nama 70 ta'e iraabaa hafas duramnellee barra arfii jarriidhaan numa sirreessanii beeku yoo guyyaa keessaa eegan yoo asiin eegalte bakka itti hin jirtu jechuun baan yoo manguddoon nu eegaltee guyyaa eebbaa gar abuu abbaa baluu san birattuu dubbiin arabiidhaa fi dubbachuun taatu jechuu yoo namayyuu kan laalee sodaatee ofut yoo akkas hin taane jaba akka hundinuu gaaf tokko namni karaa hundaa wali baafata wanni isin jiru habiirran lamaan dubbiin itti jabaattee jedhe habiirran lamaan dubbiin itti jabaat mana keessatti qofa qaqallinni jira kana ganda wadaa jejee jala aaminiin gosa biraatii kanatti kana firraa Allahumma salli jechuun wasallim alaa jechuunis habiibana ugu jetti ci wada gari dai Allahumma salli ka zigga ma gaba da gandi ka jara fusan ogu kana allazi baba baytullah likina funi na baytullah ajeni allazi babni wallabe isayin sifuda likini fi dabe likini fi dabe wo isayin sifuda gandi Allahumma salli wa sallim ala jari mo likko kala tu jirabe khanaaf namni ogu wanta kattiseene waan ittiseena karaan taane noo baafataaliki wama gaafatani khayri madda harashida ka kitabu kaatee ooftu abba abalu ama 87 harreen qabuun barbaadara maali jennaa sheekaillee nu duba dhufu jirani gabaabseetuma haraallee isin duraan feto wanni jabeessee si dhaamu lafaa ka'ee hawaanu garsiisu madda harashii boota dhiiraatti inni qabna guyyaa eebbisaa dhufan bon nuti dubbachuu na raaru dubbachuu eega qabettuma jiraan ga'u umrii tana geenyu nuti ilma wanni barbaannu waa dubbachuu faarra keenyee dhageenyee achi ara raageen maal dhageenyee dhufe madda harashii ta dhiiraa sanirra madda harashii ta hawwanii sanirra jennee akkasitti ilmi isinirraa galuun barbaanarra kanaaf dubbiin akkana waa taatii miti deema quluutti dhuflee teenyuun kana deemaarra sheeyno kuni anaaf beeka shemamu toifa taariika isaa akka isaa irra turanii girafaatii qaraatii irra turan anaatu nama kana hunda hejmaalii yiitiin hunda isaanii nuti waan gara boodaa kana jirru qorannaa hedduu takkaan qaba amma waa iddoo jaasa'u jirra kanaaf wanni isin hin jiru kaan harkachuu jechuun ne himaadha aboo deema kana haadhan dhabnu dhiiraa fi dhalaanii awwan ke jiran damaa jiranii ammoo waan abba abaluun beeyne beeyti immoo feete haati abalu otomma abba abaluwaat khayri harkaan islaamaa tun qajeelchitu nurraa osoo doyeette amma meeqan gootaa harkaan dha'uun hin taatu beeku osoo hin ta'e osoo irraa doottu yoo rabbi afaan si lale afaan kan si qara rabbiin jettee loluu qofaa fi dubbiin ana otoo harkaan islaamaa kana qajeelchitee abba abalu silaa waa rakkoon hin jirtu jette amma loltee duraa ba'uu hin dandeessu naatun beeyne jettee gubbaanii fuuggaarii beeku waan si gaafate san obbu gama wal doggoman gaari dubbiin gama gizeeni fi wal doggoman ni armaan lageesse dhuftaati maal barate waliin oggu jaani wajjin irra dhaqatan gaari laanga irraa wanni feenu geeysi kanaafu dubbiin dubbee lamoo qultuuti waa hundaa nu geeysi abdii qabna akkuma oromiyaa wal geessetti kanaafu laangetti yoonnin gabaabsee see dhaawumaan irraa hin gala wannin ju maadda haraashii ta dhiiraa tana harkan namoon harkan maa ustan harka baasa dubbii kana jiraami baasa harka dubbii kana jiraami ani maadda haraashii irraa ibar olbas ammoo olbaasun tan booda didanii eebeef tan mana didanii miti yeroo takkatti booda bar yeroo tu goonaan garamatti haatuma lama garaate bar gizee dhuftutti bar ufa nu geessin miidhatu himtu bar akka kana marraa gee waliin raagee ballee haatee abbaa baluu karaa caakna jira yeetumba fuula ka ol deebi'uu jira kanaafuu wanni isiniin jiru jijjiirama asirraa nu eegalaadha yoo rabbi fedhe amata fuulduraaf oguu soomana eegallee qaraatiin eegalamtu maaddaan haraashii ta dhiiraa warri ama 60 oli achii gadi hundinuu yoo nuu galmaa'ee jijjiirama guddaa harkannaati kanarratti waggaa dhufne ammaas asiin ol lagaanii torba kana jirran hundinuu dhufne silaa bakka sheenbaama jiru bakka isin jirtan waa hafnaami
bakka laangen jirtu waa hafnaan yoo doo dirqin gorkan waa hafnaan nuti nutti ndufnaa doo tanuu dhufnee bira teenyaanii nu waamuu dhiisi kanaafuu ogguu dhufne waan kaa irratti deemaa addaan araashii tan gaafa san dhaammanne ogguu jan aana gatanii lafaa kaatanii akkuma ogguu dalaydanuutti qabatanii dhukkee irraa kaaftan sana kaaffi kitaaba haa dhukkee irraa ni kaaftamoo irraan kaaftan ni kaafnaa irratti allah korii nagarsiisaa qabe maasha allah hawwan keenya waan takaniitti barbaade gabaabse yaa abu anfaani zillaal hogguun gorsu hawwan laangee laaladhaan jaan ummata hawwan laangee ajannoon jabduun isaan qaban hawwan laangee takka abbaa manaan aarsileen jeen antakaa wani ta'aa isi harkee barrumaan dhufe amma maddiin dhufe jummaa faa salaatee rumaan kutaafee eegiseen karaa eebine okutufa gaafaan shennajjaa duubaan asiin salaatee kutuun dhumaan qaba hawwan laangee oduma na hawwisiisanuu barana keessaa ufatanaa baatan namni isitti wanni isitti mirqaantan gaammaas nuti moonee beekne waan san amma jammaanni keenya kun anuma jiraatanii malee odoo isin akkasin mirqaanuu baatanii dhufetti sosootonni sun bakka isiin mayyisa dhabnee nuti nyaatatti abbaa waammachiisu man dhaabbatu beeka waan fedhe baasiyaniis lubbuu fi tun gurguraaduu akka biyya teenya beekametti kanaafuu carraan hawwan keenya kaasii baga onneetti gootan abbaa manaa baga diinuma kanaafuu mayyisa gadhaabbee hubachiiftan fakkeenyuma isin godhaa jennee ganda mirqaana dhabeellee isin mirqaan sun jira tokko malee fiidiyoo teessan qilleensa baafufne koo laangee ollaa laafoo hawwanis hayyuu waatti baafatee kunoo mirqaana biroo onnee biroo nama kaasu laalaa jennee isin fakkeenya duruun taatan aashaa taatanii jirtan hadijaa taatanii jirtan ammoo wanni isin hinjuu mirqaanni qoftiin sarkatiin dhaamini namni kasaaraan hogguu mirqaanee okko gabitarin kaasu bira tujjaara qofemma aboo isin gargaareettoo maallaqa itti kannite tujjaara duraan miliyoona lakkaawa kuma dhibbatti geessi boru fideetuma afaan walii qabatee taa'ee siraala amma miskiina qarshii kuma shan gargaarte imaanumaanii tana amanfatee gammadee wayyaa bira kanaaf namni eegata akka mirqaane yoo kufe akka tujjaara kufeessanii wanni feetoo hin qabdu beeka kanaaf wanni jechuu barbaade hawwan keenyaan mirqaanni keessan wanni kaan eeydan tataafiin teessan fuuldura daranuu fuuldura imalmaanaa fakkeenya biyyattii tanaan uutaan isin jaataati wantaatu mitaanii argamaa kana agarsiisaa gaawwe takbiirtaa jala darbaa agarsiisa ammaa aboo gantiin ni jirra waa takka sujaatina isiniin jeen yoo qara'uu barbaachisee isin raa'uu qaraana isinuu qaraasinna yanii isinuu dura qaraatanii khayri gisee hunda kitaaba iddoo deemuu gaarii duuba deemtamoo dura yaatan isaan ogguun takbiirtaa isaanii ilaalu mee qaraatee keessatti dhiira tanaan ugaanii yaanna fakkaata jabeenya takbiirtaa isaanii ogguun laalu isin ogguun laa kuma jaayanillee dhiyoo dhaquu danda'a hin danda'u dhaquu danda'a tanii wallee dhibuu jirtana fakkaatti takbiirtaa akka isaanii tana agarsiisaa mee isin kunis allaa akbar jaa yoo isin waliin dura futtan barana qofa isin jaan yoo dura futtan nuufi isinii tokko jan amma yoo nu kitaabatti waliin nuti himuu gara fuuldura ayyaana jaanii isin guyyaa dhufannut maaddaa teessanii dhageeffanna khayrii tafsiiraas jarri saabaatu radiyallahu anhum hogga aata kudhan qaranii qabe haa wajjin wannummaan islaaminaan nu qabachuu iddeefu soddoma finneeti buluu qaarriyaa daankunnee tafsiira dirqitti dhayna koofaan oowwaan gariifaan odoo tanaan qaraane hara fuudhaan warqaa huta oduma tafsiira kana abu rabbiin akka jimee dhagaye anogun akka laala'annu waan akkana jechuu jenna fakkaatu oduma yuutuuin kitaabitti mi'aawu diinitti mi'aawu akka tokko ta'ee beeka amma wanni barbaanni madda araashirra qul a'uuzu birabbin naas oguji maali qul a'uuzu birabbin naasiin kuni hajuu feerama asuma irraa galma kanarra yobbo akkasi juuzi amma ol fite bar quraanni kun itti aalaa ammaas hanga sana odoo wajjin dolleetiin kana irmatu abeera ummanni keenya lafeeteenya islaama hangammaatu islaaminaan kee turte malee takkaa odoo tafsiira kanaas arabii khutbaan qaraanfaa bishe gariifaa arabumatan ayecha boyee galaabaddiin rabbiiti meekka juu dhaga'aayee meekka juu dhaga'aayee arabii laal sheetiche kana gubbaadha Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu jutan akana gubbaadha waan inni ilmaan gannaqee gara kanaatti dhaqee kaambee arrabata shee Muhammad dhufe bakka rasuuliin qilleensa laalaatatti iraaba miliinaar hujarin jee wala dhaqee tu hayal qofaadha bakka hunjiranitti wuli tafsiirri laangeetti hafuun taa'u hadiisni hafuun taa'u naawwiin hafuun teessu akkasumatti haawwan kaalfiyyaatu sayin arguutaa waan sayinullaa fi alfiyyaa maqaasidun naahu bihaa maahuyyaa warrayyu warra beeyitii alfiyyaan akka dhukku irraa kaasuun arguutaa haawwan keessa kanaaf amma ulamaa gurguddaa ilaalte biyyoon tulisi mooshaara tokko jirama alama keessa sheerri sun bira alama jaamir laara yoo ilaalte ogguu taaree kasa haasoogaan tokko aljaziiraan fidee alisiifteeti akiji umman ki alfiyaa yoon beeyti janafazin na ama torba na ama saddeeti yoon beeyti alfiyaa irraa shan janafazin riba ittiin deemtu kanaaf har'a nuti
laangeetiin moo eegara bishee maamu toose qas nuuqaay hawwan keenya kun hundi beeyti alfiyyaati lafarra ta'uun teessu ogaa ijoollee sossobanillee alfiyyaan ijoollee sossobuu ta'anii alfiyyaadhaan ijoollee sossobuu ta'anii beeyti otoo dhiichanuu ijoollee otullee ulii waan birootti jechuun ta'a waan juu abdii qabna hawwan keenya ni qeebaltan moo qeebaltan horaa keenya tarbiitaan agarsiisame abdii laangee guutuu fulgaa mirqaa namarraan dhaabbatu jedhan sheekani yeroo fi xeetii afaan isaa sitti dhufe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guddin naa kaasee jirti kanaan beektaa ittiin jeebiin laaf ta'u. Masyaallah. Aku baca ni dari Jirku. Berarti ya bisa kita musim apa je? Boleh jelas ni. Kita sudah selesai. Nama kita baru muda mu. Begitu. Nama kita baru muda mu begitu. Juru ni seno. Dari dunia katan ini. Syekh Abdul Latif Matan. Allahu Akbar. Betul bukan Syekh. Takbir. Syekh Abdul Latif Matan badajatullah falyatafaddal mashkura wa mahjura. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ya, takbiran dosa dikati dengan bahasa itu. ऐसा कि किसान ने कर देखो ना अल्लाह अकबर तरकी दादी से तमाम गलमंगी अगर सुन हम बिराजी में बताइए तशहारत तमो लिखते के यतन शेख शेख अब्दुल मलिक बिन मुहम्मद Mundur ini sini bertanya kita Syekh Abdul Malik Allahu Akbar Allahu Akbar Syekh Abdul Malik gubernur apa dia alhamdulillah sorry Allahu Akbar wah itu dia